News Avenue igama uSizwe Plus sibuye ngendlela strong kakhulu this time because siphethe uChwaitha Sonca. uChwaitha abaningi bazombona einkundleni zokuxhumana kade emsibatheni kakhulu kuleli ledlule nanamanje futhi usematheni uChwaitha because i-issue ethinta i-Eddington isesematheni. Wonke umuntu uyayibuza ukuthi kuzokwenzakalani ngama brothers ethu lawa are from the north, and because kuthiwa iy'ngane zabo igcwele Eddington fanele ziphume, kodwa-ke oChwaitha bahambisana nokuthi iy'ngane fanele ziphume laphana e-Eddington. Babiza ngama-illegal immigrants. Yeah, I think-ke sizokhuluma noChwaitha namhlanje because inhloso enkulu ye-News Avenue ukuthi sikulandele wonke umuntu osuke ethinteka esuke sematheni ngaleso sikhathi, because whatever we do it for our people. Wayisho lama-politicians, that's our people. By the way, Chwaitha, all right? Right, Ndwelo. uChwaitha Sonca. Chwaitha, angitshele mngani wami, ake siqale kahle nje lento ngoba phela abanye abantu siyezwe nje kuthiwa Eddington. Nje thina sasilutho nge-Eddington, asazi nokuthi ikuphi in terms of geographical location. We don't even know ukuthi ikuphi i-Eddington. Kwenzakalani mngani wami, ungithathe nje ungibeke. Anikwazi vele. Anikwazi ngako maningena lapha niyodelela. Ibuza yikephi Eddington, yikephi kukephi Eddington esikolweni sibuze thina esikwaziyo sithi eyiphi Eddington, because kune Eddington primary school, kune Eddington hospital. So ubuza eyiphi. So Chwaitha kwenzakala ngiya-understand laphana ezansi kuyona le ndawo uWatch 26 ayisebenziseni uWatch 26. uWatch 26 kuthiwa is dominated by abantu bokufika, and abantu bokufika bebekhona kuyacaca ukuthi bazogcina bethatha iy'ngane beyisa e-Eddington primary, bazogcina nabo bebegula baye kuphi, baye Eddington hospital. Kwenzakalani Chwaitha? By the way, kune-march and march ethi ingane anikwazi ukuthi nithathe iy'ngane zalaba bokufika kube yizona ey'thathwa kuqale ey'koleni ekubeni bona iy'ngane zabo ingakathathwa. I think i-concern yabo kakhulu ilapho bathi kuney'ngane zabo ey'ngathathiwe ey'ngafundi as we speak, kodwa sekuthathwe iy'ngane zabantu bakwamanye amazwe ala e-Afrika phezulu. Ndiyakuzwa Ndelo. Uthi ngiqale la. Andinguye uthisha. Angikaze futhi nibe nguthisha. Ndiyi-communist ehlala ePoint. Lokho kwathi inhlondo ifika nje ngafikela khona. Ndakhulela khona. Yonke into yami khona. Impilo yami nje seyikhona. Yeah. I-Eddington iyisikolo esisePoint. Ekade sabasePoint. Nami ndafika sikhona isikolo sase-Eddington. I-Eddington idominatiwe yes ngabantwana bokufika. Ngeke ndikuphike lokho. Sikhona nezethu ingane ePoint. I-reason endibona ukuthi i-Eddington idominatwe kakhulu ngabantwana bokufika ingoba kuhlala abantu bokufika. ePoint kuhlala abantu bokufika. Behlala nathi. Singama South Africans. Yayizwa ke manje. Yeah, no ngiyalandela. La eEddington sithe singumphakathi sine group nje kaWard 26 eyavulwayo last year. Saloko sikhuluma le ndaba yokube complainer abahlali ukuthi ingathi sekugcwele kakhulu laba bokufika ezethu ingane azithathwa. Lungile ke sayilandela ke lelo process kuthe mase kuvulwa ke izikolo njengomphakathi sabheka ukuthi ngobani abangathathwanga kuma admissions ebesenziwa ku2025 ngoba eEddington in fact nje zonke izikolo zikahulumeni zinohlelo lokuthi ngo-March, end of March or in the beginning of March kukhishwa ama-applications abekwe lapha abe maninzi. Uyowacela e-reception ndizocela i-applications akhutshwa ngo-March, April, May, June, July, August. Ngo-September masebenikwa ama-report ka-third term kuyabhala ukuthi ingabe ingane yakho isazobuya na.
uyezwa ke already ngoJuly ngeholiday ye-second term kaJuly niyabhalelwa ukuthi ena ephumile ama-application forms ase-adithini already ke nathi nje singumphakathi emagrupini siyamemeza ukuthi ena sele ephumile ama-application forms akhona mphakathi hambe uyothatha mina-ke myself ndiyayigqugquzelela ke leyo ngoba ngicasukela lento ukuthi njalo uma kuvulwa izikolo siphithane abantu sebephithane ngokungathi bebengazi bavele kuyavulwa izikolo kumele umntwana angene esiklasini ngoba I believe mama sekuthiwa kuvulwa izikolo umntwana sube sekufanele angene ephi eklasini afunde. Yeah. Okay, it's fine. Zibe khona ke ezomeko zokuthi umntwana ubucimba afani ba uzofunda kulo baba wakhe kulo tato kanye ekhaya emafama kwenzeka ukuthi kufuneka baba akazofunda lapho ohlala khona umntanakho ufuna ba abe lapho wena ke esiyesicinga bafana ba nguwe ke umuntu ongakhange a-apply ngokokwami ngokuzicabangela kulungile ke sithi side ke singumphakathi asihambeni ke siye Eddington bahambe ke no abafazi base Eddington sibe baningi nje umphakathi bekhona namadoda khona emphakathini wase Ward 26 niya njengoba manje njengo siya njengo Ward 26 njenge community yokuthi siyocelela ingane indawo yokufundela ukuthi azithathwe lezi ebezingathathwanga nezi zikwi waiting list uyayizwa leyo nto. Hayi ke kungabikho problem kufike ke sathendwe kahle Eddington kuthi hayi uprincipal usebhizi wonke nje umuntu wakhona kusabhizi nama registration laba aba-admithiweyo nalaba abasazokwenza i-payment bazise ama-payslip abo uyabona asizophazamisa phela uhlelo lwabo uyabona. Hayi ke kungabikho problem sihlale silinde ke singomama silindile lapha izingane zethu zifakwe thina esinawo nama offense. Okay kunina ezicommunity ku 26 nihlangene nabo laba our brothers from the north. Yes bakhona la nihlangene nabo yonke into enivumelana ngayo nonke leyo. Cha asivumelanga asivumelanga nivumelana ngokuthi kuyayiwa kuya-applywa manje kuyayiwa manje kugcwaliswa ama-forms kuyayiwa manje sekucloziwe ama-submissions for maybe next year ngenze exam so ukuthi ngisabheka ukuthi singilandela kahle hayi phezu kwayo nje. Hayi ke kungabikho ke problem sisahleli sinjalo ke silindile ke lapho sisemlindweni mina ke ndithi ndiyabona sekufika usisi lana March and March sekufika ke March and March uhamba yedwa I think nama bodyguard and sort of ezokhuluma nani manje I don't know angazi wayikhulume nabani wayizofike laphi sikhona thina sesitsheliwe thina besizokhuluma no principal sesinikiwe ifeedback yokuthi sisebhizi nohlelo lesikolo sizobuyela ke ngoku mase siqedile siyesa okanye sizovulelwa singene njengaminyaka yonke. So quite ungitshela ukuthi yena akaxhumananga namalungu omphakathi akayazi iprocess le benihamba all along akayazi ubuya yazi ukwayi mhlambi ke bakhona abamtshelile andibazi kuba naku efikile yena efika esithi uzokhipha abantwana bokufika le endaphe engakhange yenzeke okanye angazi bakwenzekeleni endaphe naye seyinto yethu manje naye esesithi uzofunela izingane isikolo eziphi. Cha bathi bebenayo ilist nabo ilist ibhalwe lapha egate ibhalwa yithi thina ebesiphethe izingane yithi ebebehamba nezingane siye Eddington siyofunela abantwana njenga uba sihlezi sisenza minyaka yonke mangaba khona abangathathwanga ndelo. But angithi bayakhala cwathi ukuthi lapha kunina kugcwala kakhulu abantu bokufika I mean Eddington primary iconcern yabo ukuthi kugcwala abantu bangaphandle izingane zabantu bangaphandle and lokho kunika ibirth ekutheni lezi zabo zala ngaphakathi zigcina ingathathiwe sithini ngaleyo nto cha. Ndiyakuzwa Ndelu impela kunjalo zigcwele bayayithatha izingane zangaphandle okugcina isibalo zaso mhlambe sisikhulu ukudlula laba bala ngaphakathi.
Andazi ke Ndweli ngokwezibalo ba enababa ngaphi. Kaloku remember. La ewa 26 u90% yithi thina bomama okanye amantombazana ala eSouth Africa amaningi ahlala khona. Kufike ke ubhuti othile ezengento ezile kuye abona intombi ashade, uyayizwa ke ngoku kubekho umntwana. Lo mntwana sithi ngowaphi? Eyaphhi leyo ngane? Hayi Joel bempashe. Uyabuyela back ke ngokulento ukuthi ama forms aphuma. Kusho ukuthi thina ma South Africans sinenkinga yokungayenzi into ekuthiwa mayenziwe ye-application. Nokungafundi, nokungawahambi ama-meeting wesikolo. Ngoba la toyito yeyenziwa pha ngaphandle e-Eddington. Yitoyito ebekufanele uba yenziwe ngo-2025 kuwo wonke la ma-meeting ebesiloko sibizwa ngawo singabazali. If bakhona abazali basewa 26 abebetoyitoya. But I don't remember ndibona noyedwa umfazi onomntwana okanye ubaba onengane othi wayifunele e-Eddington akasicholanga isikolo. So ungathi iphutha lo Jacinth ukuthi bangaqali kunina enikade nihlakula le ndlela but bona bavele baya straight mhlambe kwi-principal mhlambe sengisho ukuthi mhlambe baqale kwikhansela leni or baqale kumphakathi ngoba phela nomphakathi ayithi uyaholwa uholwa abantu abathize. That is the reason ndinombuzo othi ngowuphi lo mama ngemini yokuvulwa kwezikolo ekwakuthiwe ngeke azathathelwe umntwana. If kwakuchiwo kwathiwa sekugcwele e-Eddington kuhlozi kuchiwo kuthiwa sekugcwele kube sekuthiwani yani kwa department. Uyabona? This time around ngala to yayikhona inxushunxusho eyabakhona kwaye kwanyanzeleka kuba kubhalwe ilist ngaphandle. Kanti leya list siyibhalele ngaphakathi sidla ngokuvulelwa masebeqedile singene ngaphakathi eoffice. Babheke ke ngoba zeziphi izikhala ezikhona ezi-available bathathe labo bantwana baku waiting list. But ngicabanga ukuthi wena Chwaith into abakhala ngayo ukuthi ibheke kanje lento. I'm a South African. Understand? Yes. Kunabantu bokufika at the same time. I-country yami, understand? As a South African. Ngineyingane mhlambe ezu3. Ayisafundi le ngane. Ayifundi le ngane manje ngoba kuthiwa esikoleni kugcwele. Kodwa kufunda ingane zabantu bokufika. Awungi-addressa lapho nje. All right. I-reason eyenza leyo nto ukuthi kugcwale izingane zabantu bokufika e-Eddington. Kugcwele abantu bokufika ePoint. Yibo abadominate kakhulu. Unumber 1 lo. Unumber 2 kuthi kusekhona bona ke abantu bokufika abamazayizayi nje begcwele kanje nje. Kube sekuthi ke thina ama South African asikwazi ukuthi makuthiwa nanga ama forms nanga ama registration applyani sidembesele banga apply abantu bangenzi lutho. Kube sekuyokwenzeka ke ngoku itraffic sekuvulwa izikolo. Kodwa ke ngokokwazi kwami nokokwazi kwami abantu basePoint. But into engisho lokho akudluli futhi ipoint lokuthi akuyenzi komunye umuntu isensi ukuthi ugcwala abokufika. Ugcwele abokufika manje abantu abafundayo abokufika bazofika kule country yabi not unless bekuzothiwa uba uthiwa ama South Africans awafuna ukufunda. It's understandable. But manje ama South Africans nawe emgqini athi afuna ukungena esikoleni. But ama South Africans ablockwa ama foreigners. Si addressa kanjani leyo Chwaith yabona leyo? Ngiyakuzwa Ndelo. Uyabona ke manje njengoba siye sasukuma singumphakathi sisithi siyo addressa leyo nto ukuthi cha akungagcwali kakhulu ababokufika. Ikube kunciphe aba bama South African. Uyabona njengoba nami njengoba nisenza into zesport iyanilimaza leyo nto na njengoba nami ngingomnye oyitrainer e-Eddington ngoba izingane zami zifunda e-Eddington. Sifunda nakula kwezo izikole eziseduze kodwa i-team idominatewe kakhulu zingane ezifunda e-Eddington. Iyanishaya. You understand? Iyanishaya ngoba abanawo amaphepha angawala
abe esithi uSport ufuna amaphepha ala. Nami ekunye-ke ukunye ebendithi ndiyokwenza-ke lokuba ndicela i-Addington ithi ukubhalansisa zithathwe nezalapha, but iphutha eliye lafike ndalibona uba thina lishaye kakhulu ukuthi ama-applications asiwenzi on time, kanti ababokufika bayagxuma. So ndiyacabanga uba-ke nayo i-Addington-ke manje-ke funeke izame ukubheka uhlelo lwalento yokufika nomuntu walapha bafuneka iyenze kanjani. Ngoba ngempela bona bakhona abokufika baningi. Kanti nina bengilalela wena lento oyishoyo, I think into oyisho kakhulu ukuxwayisa ama-South Africans ukuthi bekuphuma ama-applications, guys, noma bekuthiwa asibe ngabokuqala, noma ngabe kuthiwa izwe elakho uzalelwe lapho, Ewe. understand lonto elakho lezo, but khona awukho umuzi ongenawo umthetho. You understand? Nase-Addington ukuze benze izinto zabo bazokhipha ukuthi aku-apply. Ama-South Africans awangahlali nawo awa-apply nawo, yabona, because isikole mhlawumbe sesingagcina sesithe because abekho abantu abarespondayo. You understand lonto? Kuma-application sithe abantu aba-apply kwa-responda abantu 20%, yabona. Because abantu abekho-ke, rather asiyithathe ley'ngane, you understand leyo? So ukhuthaza ukuthi abantu aba-apply. ndikhuthaza ukuthi Awunankinga ne-March and March. I never have no problem nge-March and March. Into eyandididisa ngento ye-March and March ukuthi sine-program yethu, sinohlelo lwethu singumphakathi. Sivele sibone umuntu engena, mina angimazi-ke, bendingamazi usisi, bengiqala ukumbona. Awuthi sinsilo kade lapha kwiVuma FM ukubaba nawe igagasi. Kaloku i-FM my friend akuyo TV. I-TV uyakwazi ukumbona umuntu umbona, iVuma ku-behind the scene. So umuntu ethi so bendizixelela uba ngumama ozofunela umntwana isikolo, but ngoku hayibo amakhamera intoni ndadideka ndathi hawu thina size njengomphakathi lapha sizofunela izikolo abantwana bomphakathi. And futhi thina point siyazana osisi bethu nibazi kakuhle baba nezingane kulamazayizayi, most to 90% womama beyingane ngama-South Africans ashade nababo kufika, and iy'ngane zabo bazitha la magama angale. So u-Addington uzothi meyijonga uba ngokufika lo ngokufika uzokwenza kanjani, ngoba kaloku nasesibhedlela uma uyozala abantwana bazalwe manje, ma uzalwa esibhedlela e-Addington uthola ikhadi lomgomo, uthola isitifiketi, same time uphuma nazo. Khona futhi sekuxoveke kakhulu akuyonto uzothi uma ufuna ukuyilungiswa uhambe uyotoyitoya esikoleni. Cabanga isikolo sase-Addington sisikolo uyodisturb umntwana, uyoconfuse umntwana. Nangu Tafta i-old age home izalukazi kuyimanje njengoba ngithetha nawe uxananazile ama-ambulance ayaphithana, ziyagula kugijinywa izibhedlela kubi ePoint, kubi ngabantu abangahlaliyo ePoint. So blamani i-March and March? Ndiyayiblame i-March and March ngokufika izokwenza into ingakhange iconsulte umphakathi basizwe basithini. Sihambeni siyokwenza into yonke kuba mawusothi uyayibheka lento yabo besiyokwenza into eyodwa, but manje bafike ngokuhijack okanye kuthiwani ngeSulu bangene ngodli. So uthatha ngathi ba grandstand. Nanso ke ngoku ndiyenda yithatha ngokungathi ndafuna nokubona nezingane ba okay ziphi ingane bakhomba zona ezizethu, bathe makufika bona kwavele kwakho i-division, kwakho iside elingapha, kwakho iside engapha, danga understand ba what is going on. Kwavele kwadivayideka nje kwakho sekuphethwe amaphepha ilist sekufuneka inikwe lo sisi lo we-March and March kanjani, ngoba ilist ifanele uba iyabhalwa isiwa nali ikhansela okanye whoever we-what call bathini bobabuza, because I think ubabuza a very important question ukuthi why bengaqalanga bakhulumisana nani bathole iprogram yenu regarding ukuthatha kwey'ngane ukuthi isihambe yagcina phi, at least ke bese nibachazelile nabo bachaza uhlangothi labo nebese niyaconsolidate leyo mbono, and then nibe senimova nonke kahle kwendelo ipressure eyenzeka andisakhumbuli uba kwakusenzeka lani mongondibusise emva uthi kwenzakalani, ngoba in my life I never had umuntu wase-26 ekhipha inhlamba ngomlomo, isithuko esitsho phezulu ey'nganeni esikolweni, inhlamba. Nawe ndiyacabanga kwezenu izikolo lapho ezifunda khona awukwazi umza ingane okanye umzali ethuka ingane yesikolo, inhlamba.
nokuthi ke lento iphumaphi mhlawumbe ithuba ithukwa ngaba bantu bemarch and march kuthe kusuka kunjalo mase bephindela ke ngongena estate nasesixetsheliwe ukuthi hayi kodwa kuzobuyela ngezwe bethi kuzofanele wena uhambe uphindele eMthavuma. ndiyephi mhlambe nje lo ndiphinde ndiwena uMthamvuna ndigoduke. Unfortunately ke Ndelu ke awuthi ke ndibuye ndiwulandise apho baberongo nalapho banilahla. Fanele bathi mandigoduke ndiye ekhaya endwedwe. Ekhaya kusendwedwe kwangithi. Ekhaya lapho nje bendikhona thapha bendidila khona utata wami usaphila. I-reason yokuthi ndikhuluma isiZulu ngebe isiXhosa ngebebuza ba wena why quite ukhuluma uthethe isimpondo ngizobaphendula. Mabenganibuza why uthethe isipondo? Indaba But what's wrong ukuthetha isipondo but just ungiphendule nje ukuthi why uthethe isipondo? I-reason yokuthi ena ndikhuluma isipondo ngithandwe kakhulu ngomalume bami, thathwe kakhulu emampondweni, khuliswe kamnandi kakhulu ngoba uma wami wagxothwa kwathwala impondo. Emzini wakhe I think into enjalo andazi kodwa ke andithi ndithe bantu bakwangithi uma ohlomuka abahle kusekhaya ndingusilindile Hlomuka Chwaita Songca gama lami Chwaita Songca kwasemthamvuna usilindile ngithi ngowakwaZulu Natal obekandazi ke wena othi uzondiwelisa umthamvuna cha uyanilahla ngumthana ndise ekhaya endwedwe bofika bendamkela ngezandla ezithuthu bayandazi ikwamzimela istop endwedwe uyaphila uphumula. So wena Chwaita uthi laphana eWard 26 igcwele kakhulu ama foreigners. Hayi ukugcwala wona ama foreigners eWard 26 agcwele. Egcwele njengoba nisazi baphela insizwa mayibona intombi awukwazi ukuyinqabela. Hawu uyakwazi. Uthini? Uthi izazaya ndifuna mayimuhle. Esho kusho ukuthi ungayiqomi. Meyisemandleni. Uthando kaloko lo awukwazi ukuthini. Uthi ukuthi nina ngoku nicalulo sisi bethu. Siyababuza ba nichatheleni naba bantu. Niyabona ba lento izeke ngendlela erongo. Thina eWard 26 sidominatwe ngomama ngamazayizayi maningi impela obhuti bakhona kube kukhona izinto ngathi sithe uyithinte ukuthi nani niyaqoma kakhulu. Bazothina ungaqomi xa ngaba kaloko obhuti base South Africa bengabafuni. Mina ndihleze ndibuzwa iminyaka yonke ekhaya bakanti wena Chwaita umthetho lo wakho uleqe 50 ngoku uchata nini nawe andithi uba uhlezi unibuza ukuthi ena akabikho umuntu okathi awubakathi uba bekuthiwa ndiyawathanda nami ngenda kudala ndakuchola umtshato ngoba phela la ipoint ibona abaningi manje into engixakayo ba ena kudlulwa zonke odlule ko Christian Center nazi izikolo ama primary school agcwele why uvele kuqondwe eEdington. Why do you think ba target ile endilimaza umphefumulo endilimazayo endiyichoyo nangoku ndithi ayikho into endilimaze njengaleyo ngoba kaloku iEdington njengoba ilapha ku disturbekile woshaka marini lapha abantu abayozincebelekela kuyasetshenzwa ngama office ngo Transnet bagcwele lapha emva kwezindlu ko Eddington kuyasetshenzwa ngama office left and right nazi izalukazi oTafta Lodge enye iTafta futhi ekhona ama Taftas kule ndawo ayi2 opposite Eddington indawo ama disabled kuyasetshenzwa nanga amabhilidi abantu babhatala intela abantu babhatala ama rates babhatala into zabo ba end up kuthathwa abantu sebenqwaba befakwa ngamabhasi namataxi kuzotoyitoye eEdington bethi bafuna ukufaka izingane eziphindela izingane zonke izingane manje ziseclassini zonke izingane udepartment uzifakile eEdington izingane ezikwakuthiwa masibhale zifakiwe ko sesto bani oseto kwantone oseto Augustine ko Greyville. Uwamthinta uJacinta nazama ukuyikhuluma lelo. Njengobani ndizomthinta ndingubani? Cha phela umhlalo waseWard 26. Ngimthinta njengomhlali. Ndiyacabanga banaye kusafuneka ezeWard 26 ke azozichaza ubungubani. Sikwazi ba ena sihlalele phansi lento Ndelu sisebenze ngoba kuyafumaniseka ba ena thina nabo sikhuluma into eyodwa. You understand? Ngingamthinta uJacinta because nawe ngiyakwazi ngikuthinte nihlale phansi. Andibhizi Ndelu. Andikhona kuyintoni ePoint ndiyicommunity nje ndingumzali ndinguyicommunity ekuyiyona active ekudlaliseni lezi ngane ingako nje ndlimala kakhulu ngoba Ndelu uyabona bengisacomplainela nje kumphakathi sisayithetha lento kuyapha ukuthi nezingane ezidihamba omama ababathatha babase Eddington
afunda umntwana uJanuary uFebruary sekuyaba nguMarch umntwana seya default esikolweni akasakwazi ukuza umntwana intoni inkinga mntwana umnake kakhulu ebholeni uchola base sichochovu esidlala ibhola ngalendlela uchola ukuthi kanti umntwana umama akasenayo imali yokumgibeza awunguwo awuhlali la hayi thina sihlali sisuka kephi abale mhlambi komashu komlazi kephi umama wakhe manje akasenayo imali why wayizofundiswe eDington umntwana ungasebenzi kwakutheni zikhona zingaka emalokishini kama primary school ayikho isection ekuthiwa ayinayo primary school why uzihenga sekufuneke ke manje umama agijima u-social development eyocela umntwana uyalibaziseka esikolweni uthola ingane manje in 5 days ifunda kabini funda kwanye kuphela isonto ingane ingeze esikolweni sikwenzekani lokho so ngiya understand enhlala nawo lo mphakathi lapha na wa 26 lithini lakho ngalento yokuthi kumele babuyele emuva kakhulu laba bangenazo imvume kumele bahambe kahle kahle waziwanzima lo mbuzo Ntili koseniyazwana nawo ngoba phela mina mangiphuma kwifloor yami flatini enhlala kulo ndiphuma nangumntwana wakufika nangumntwana wokufika ayide uzalwa ngumuntu wokufika nowokufika okanye uzalwa ngudadewethu nowokufika ifika indlima zekutheni lezingane zidlala zonke la nami manje ngabinawo ushukela la ndiyonokha kwamakhelwane ndiyocela ayide andikho ingane yami yagula iya kwamakhelwane zidlala zonke kuyathwani sithini zizitokufela impilo yethu nabo seyingapha kokuqonda ndizama ukucheck ukuthi ingaze bazoxoshwa kanjani mase kuthiwa ke mabaxoshwe kuzokwenziwa kanjani so usho ukuthi le side lelama drugs lezinto ezimentionwayo ezingekho right ukuhlukumeza nabanye abantu bodade bethu and all that stuff singakunaki ngoba nakho nina niyakwazi ukuthi ewa 26 nihlalisene niyakwazi ukuthi nisebenzisane ngendlela njengoba uchaza nje kodwa manje inkinga yokuthi bakhona futhi nabangenzi kahle that is why kuze kuphoqeleke ukuthi inhlangano enjengo March and March no Elida Jacinta no Operation Dudula kaZandile baphoqeleke ukuthi lonto ka Operation Dudula nanso enye into endingakhange ndiunderstand ku Jacinta Wendelu ningakuphulanga nje emlonyeni ukuthi zingaka izichochovu kwaZulu Natal la eThekwini zingaka izichochovu ezikwazi ukwenza izinto zenzeke nokukhuluma kuzwakale yini emenze ukuthi asilandela aqhuzula abantu ko Johannesburg azobathi thalakaca kwinto yaseThekwini kwiEdington engaka yini emhlulileyo ukwenza ukuthi naba sebabonile abantu basewa 26 bakhona omama ewa 26 azohlala nathi phansi ilungiswe ngendlela balokhu bese kuyiwe ngemini yokuvulwa kwezikolo kwakhulunywa zathathwa ingane kwathi udepartment uzophendula ngempela ku department ngo Friday sonke usendele ama message sonke mina inoba beneyingane ezu5 or 10 ezike enaziyo bakwenzakalani uphinde phela ko point sibe nama shelter sithini thina ke esebenza ngabo abantwana esisiza isenza yonke into ufika umama awumthacaze olapha eSouth Africa amthacaze ingane aphuma unali iqembu lilandelayo or inhlangano yezepolitiki oyilandelayo beningekaqeda ukuphendula ndelo kuleyo ukuthi ubuthini ngama drugs yabona ke into zama drugs Wendelo mina anikwazi uyiphendula into yama drugs because sendiyilwe uyandazi ubandenza ama skills and development uyandazi into ukuyekisa ingane njengoba nisenzisa into zama sports ndisenzisa yonke lento endiyenzayo ohlezi unibona ndigijima minyaka yonke ngigijima nezingane ndingasupportwa umuntu ndingenamali hlezi unibona niphethe amabhuku ndinxenxeza ndicela ndingasizwa ngisho uyayi understand kodwa akusoze kuthiwe ingane yasewa 26 okanye yase eThekwini region ayidlala ibhola because of akukaze kuthiwe ayiyanga ukuyocula because of ayinaso certificate ama skills yonke leyo nto ayikwazi ukuthi sikhona homeless or no homeless ini hlezi unibona nisenza ama event abo bantu ama offense nabo ubona koShaka Marine ko December ingane 6 to 10 years begcwele phama hayi ezasewa 26 kuphela so iyandlimaza kuba lento yama drugs akuyonto endiyibona epoint kuphela igcwele kakhulu emalokishini sisho imijondolo ikhona lapho ke I don't think adayiswa emalokishini nase nasemakhaya nasemafarm ngaba bokufika bodwa uba ndingathi ndiyayingena into yama drugs
hayi ntobe andazi ndicela yona yodwa Siyibeke ukungazifaki ndiyibeke ecaleni ngoba phela into yama-drugs ayikwazi ukuyolandwa esikolweni. There is no drugs esikolweni. Abakhishwe ndelo sebebaninzi kakhulu, is overflow. Abakufika. Yes. But ekunye okumangazayo 2 weeks ago. Kodwa ngathi niyavumelana noJacinta. Ewe siyavumelana vele sithintwa nawe uyavuma ukuthi abahambe. Ewe ndiyavuma. Abahambe vele. Baphume lapha nalana abantu abakusizayo ukuthi boshoda ngento badlala nezingane zonke kuyadlalwa kumnandi and wena usubona ifamily kodwa bebenganawo amaphepha bahambe kwabona labo bazo. Asiqala lapha ke my friend. Akekho ngisizayo ukubona. Akukhona oyedwa. Ngisho ngicela amanzi. Mina ngisiza ingane. Anifuni ngengane. Anifuni ingane ibone yonke lento. I feel ingathi emafletini umuntu meyohlala efletini uqala kusupervisor. Une security. Une body corporation natsike. Yibone fanele kuyiwe khona kuyothiwa unabo kufika amaphepha. Kukalula kakhulu ukubaxosha ngoba awuhlali efletini ungenamaphepha. Awuhlali efletini ungenamaphepha. Awulivuli ibusiness ungenamaphepha. Aqale lapha before uyiwe emntwaneni. Ngezwe futhi ukhala kakhulu ngokuthi ngathi baya ignoreka laba bazinye inhlanga like white people like Indians angene la nawo. Ekuyibona kakhulu ke abangene ngokungemthetho. So ufuna ne march and march attend. I-attende yonke ination ela engene ngokungemthetho. Ingagxili kakhulu kwaba abamnyama. Akube zothi uliwe nawo wonke umuntu oyiforeigner eSouth Africa efike haya odokotela bonke abantu bafike ngokuthi enabazosebenza cha abaze nje bengazuba bezeni naba bebemisiwe nje 2 weeks ago lapha kwiborder ubonile kwiborder bengibona ndisele TV nje ndidlale ndibukele iTV inqwaba yabantu bengafuna ungeniswa la ngama security lapha kuthiwa mabaveze incwadi ibiphi idudula no march and march kuleya wayebengakhawulezanga bayo bavimba lapha ngoba kalonke babangenanga ngeba sinazo izinkinga ezingaka. So busubuza into efana neyama Palestine la wakafika la angena konke uya understand la kwakuthiwa bafikile baphi bebephi bona umarch and march bathini ngezo zinto ezinjalo. No, I think ngiyakuzwa Chwaitha injalo nje Chwaitha ngicabanga ukuthi kodwa uwabonile yini ama foreigner emisiwe kwibhodwa kuthiwa nanga thina ama security chona le about 4 or 5 days wabonile emisiwe bengafuna ukuvulelwa kufunwa amaphepha ikhe yenzani idudula ne march and march ngalokho ndiyazibuzela nje uba ena ngebe abangenanga if bekuthiwa lento ledudula ne march and march siyayazi ngebe mina mhlawumbe nibakhumbuzile ba asihambeni siyovimba phela abangabisangena sesi right abangabisangena ningabe asazisa ngoba I believe ukuthi the women ba strong bangayenza into yenzeke bangayenza if bebeke bayovimba pha in 2 weeks ago ngebe ukhona umohluko kulento esikhuluma manje esikuyo. No Chwaitha ngicabanga ukuthi safanele sikulande siphinde siqhube le ndaba because ngathi ubuthendi iphindeli ungekavali kanjalo ubuthendi kweliphi iqembu manje ngayibalekele ya ngibona ngathi uyayibalekela kodwa ngifuna just ukwazi nje ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi iliphi inhlangano or iqembu lezepolitiki ophuma kulona. I was born in the African National Congress. My parents were born in the African National Congress. So I'm also in the African National Congress. It's in very position yeqembu ngabantu bokufika inhlangano yenje. Hayi batsho nje kuba sisitsho nabo but kufuneka silandele ngendlela eright. I think kumele bayilandele ngendlela ekuyiyona kwezinto endizitshoyo. Ngoba into nje ndahlala la phansi lento sendiyibona nje ikhulunywa kusenzeka napha eEdington Ngibonile uDr Dlomo wafika naye. Ya ndimbonile leadership. Yena unithintile ukuthi uyeza. Hey awudlule ngapho wendelo. Ondlule ngapho le. Asivale Chwaitha. Asivaleke. Don't you dare. In fact kade Obvious ukuthi imake Sonca Sonca
ulaphana wa-26 ochwayitha-ke bebengekho happy kakhulu ngesenzo se-March and March kanjalo ne-Operation Dudula abafike laphana wa-26 babangabazisa ukuthi sebekhona and bezingane. So I think bobheka futhi indlela ayichaza ngayo cha ukuthi khona la ngathi uyavumelana khona ne-March and March kodwa okuningi uyaphikisana ne-March and March kanjalo ne-Operation Dudula News Avenue Sizwe Plus. Don't you dare do what I don't do. If you do it, please take pictures. We out.